Mwirori wa Kameme TV ni jogo na wanganga hakinya ni hana ndaigwa hena muti wina matunda ni ho ni ndikinyagia muthenya wa muthi gicemania na utongoria wa Soil Merchants thini wa project yao tukienda kumenya ni ki giki mena kio hatari gute mathaa ni tuone no turaria nake na ni ki turaria muthenya wa umuthi ndakugeithia muno muthikiriria na mwiroreri wa Kameme TV na ningwenda gukaribisha guku gwitu Soil Merchants estate itu itagwo Kamulu Heights na hamari twajitagwo Sami Kanyoro the one of the sales managers na Soil Merchants na guku Kamulu Heights twina nyumba turaka na nyumba ici ciena phase 1 which is complete na twina riu phase 2 which is ongoing. Tukiari uhoro wigi kambuni ya Soil Merchants twaria uhoro wigi kambuni ikaga uhoro riku kana ni maundu mariku makao me thiini wa kambuni no. Soil Merchants tukoretwo tukiaka nyumba no twajirie na plots ni twendetie plot area itiganite within the peripheries of Nairobi kundu ta Kitengera no ru twi guku Kamulu haha town ino itagwo KBC na niho twire turaka nyumba tha ici and Soil Merchants twina more than 10 years experience in the real estate industry. Kwina kambuni nyingi muno ciendagia migunda cigakira andu nyumba utiganu wa kambuni ici na kambuni ya Soil Merchants ni uri? Soil Merchants reke juge we stand out to the biggest and the main point ire ikoragwo ituma tukorwo twi mbere ya kambuni ire ingi ni uhoro wa title deeds tondu property citu tumikaga sure as a customer witu agiuka kugura nyumba ena title deed in place ni ekota guthie na title yake search na confirm the status ya property na neni clean before even we start that transaction. Thaici turaria nawe twi thini wa project iriku na ni mawega mariku mangikorwo thini wa project ino? Thaici twi estate ino itagwo Kamulu Heights na haturugamite ni phase 2 haria turaka 39 units na ni already kuna about 12 units iria already customers me committed na by the end of August this year ni tugukorwo tukirikiria so within the next 3 to 4 months ni tugukorwo tukireka customer itu mahote ku occupy nyumba ici. Wega wa estate no itu wa mbere ni tugikirire mai tuka make sure ni tusinkite borehole na mai ni 24/7 na the team also is connected na tukarikia estate na gwikira rami na gwikira street lights na security nigetha ugakorwo kimenya ati ona woka utuko gwaku you safe and secure. Kambuni no ya Soil Merchants ni njuri mukoretwo muri ho kwa ihinda na nima hena karia kana kandu karia mungiuga ni komwira hagira kana ni project yathire wega giki niki mwita kambuni mukao mugikenera na njira nene? Soil Merchants ni tukoragwo tukiraha gukorwo property citu ni tukoretwo tugicirikia workmanship igakorwo of very high standard. Waigira nyumba onayo gakenera ukona nyumba ona thutha wa miaka ire gukorwo wi kuu ndiri na any defects na ningi property gakorwo ina clean documents ni property ati ona ina title no hote kumihudhira as a security na guteithie project ini igire ungikorwo winayo. Riu ngwenda kiugo giaku kia mwisho kuri mwirori wa Kameme TV ona kana mundu ungi wothe uri ugacemania na ndereti ino na hari kiugo giaku kia mwisho akorwo akimenya angienda gukorwo akinyitania na inyui angimukora ha agitua ku invest in a property ni wega gwika kindu gitagwo due diligence uthie wone na maitho maku property yo duka interest na drawings ukione ni kindu kiho na girathi na mbere uguo kambuni irakwira togura ithui Soil Merchants tukwiraga ukatugutware wambe wone then wamba kuona ugacagura from there ugoka wabici cia kambuni yo nigetha ukona ona wabici cia kuria ire ithui tukoragwo haria Westlands niho head office itu iri nyumba itagwo Krishna Center gorofa-ini ya gatano na woka ku ni ugutukora ni tuguteithia we customer witu na we mwirori wa Kameme TV nigetha uhote kugia na nyumba yaku and apart from nyumba ona within the same area ni twendagia ona plots iria mundu angihota onake gwaka mucii wake.